Odluka o radnom vremenu predviđa niz novina, među kojima je da se muzika na terasama ugostiteljskih objekata gasi u ponoć, a ne u 1 sat iza ponoći, ali i novo radno vrijeme ugostiteljskih objekata. Javna rasprava se završava 21. jula, do kada svi zainteresovani imaju pravo da dostave svoje sugestije i primjedbe. Najveće interesovanje za ovaj propis pokazali su ugostitelji koji smatraju da nije dobro postavljeno radno vrijeme za ugostiteljske objekte u nacrtu ove odluke, dok sa druge strane veoma jasan stav iznose i izneli su građani, stanari stambenih zgrada u kojima posluju ugostiteljski objekti, koji traže da se radno vrijeme uskladi sa uporednom praksom drugih zemalja i da se radno vrijeme ograniči na 22 časa u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama. Predstavnik jednog od udruženja ugostitelja, Momo Sladaković, smatra da je nacrt odluke pripremljen u tajnosti, te da ugostitelji nisu bili blagovremeno obaviješteni. Neće ovo proći, ima upravni sud, nada su zakonove države. Vi ste samo imali jednu stvar, da prepišete zakon iz Europske unije i sve će nam biti jasno i da se prilagođava. Nacrt odluke je stavljen u skladu sa propisima na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, od 4. jula do 21. jula. Tako da, izvinjavam se vama, ali ne mogu da se složim, ne možemo se složiti kao obrađivači i kao predlagač da je na taj način rađeno. Iako je tema jučerašnje javne rasprave trebala da bude vezana samo za ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata, ugostitelj Petar Kaluđerović istakao je da je ograničavanje rada ugostiteljskih objekata usko povezano sa bukom. Imam 3 objekta, znači uspješan sam privrednik, samo me hvali da zaspe. Tu nemam snage nikako da se borim, jer imam protiv nikoga ništa, niti protiv ugostitelja, niti bilo koje privrednika koji radi tamo. Mislim da je dosta do 12 da se radi, da im nije isto kao vi zaspete. Jer je nemoguće, ako to neko ne vjeruje, to ne svi ugostitelji, čas izuzetno, nego pojedinačno se to radi. I to nije u pitanju muzika, nego buka. I tako ima 300 prijava, ali samo 3 kazne ima. Znači ne funkcioniše taj sistem što se tiče komunalnog. Ne može neko da radi ako nema uslova da radi ni do 2 ni do 3. Ne postoje otvorene diskoteke. Iz Uprave za inspekcijske poslove Miljan Lalović objasnio je da Zakon o turizmu i ugostiteljstvu dozvoljava da ugostiteljski objekat ima 2 vrste djelatnosti, odnosno kafe-bar može da ima odobrenje i za disko i za noćni klub. Mi smo to uočili već i u prethodnom periodu da ugostitelji tu situaciju zloupotrebljavaju, pa na otvorenom često pružaju ugostiteljske usluge kao i emituju muzički program i da to traje negdje do kad je radno vrijeme ugostiteljskih objekata, to je do 3 sata. Primjedbe su imali i iz Udruženja priređivača igara na sreću, ugostiteljskih objekata, odnosno automat klubova, koji ističu da im se radno vrijeme skraćuje za 1/3, a do sada su mogli da rade 24 sata.